Yes, mumeze mfite inshuti zacu za Kamena Mutwe TV episode kuri episode kabisa. Iyi episode y'uyu munsi nk'ibisanzwe Akamena Mutwe tuba turi mu kiyaga cya Kivu, noneho twagezemo indani. Aha hakurya ubona aha ni Goma nyirizina, Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Ubona ko twebwe nka Kamena Mutwe TV niho twaje gukorera video, ariko tuzanye amakuru ari breaking news. Tayari mu ikipe ya Rayon Sport umusimbura wa onana umusimbura wa onana bamwita Apamu Asogwe. Uyu Apamu Asogwe akaba ari umunyakameruni n'ubundi hari ya Douala. Bakavuga ko uyu Apamu Asogwe agira icyo apfana n'umutoza w'ikipe y'igihugu ya Cameroon Rigobert Song. Uyu musore w'imyaka 21 y'amavuko, muramuzi neza cyane akina ikipe y'igihugu ya Cameroon. Ubwo ikipe y'igihugu ya Cameroon yari muri cyane, uribuka u Rwanda hari ya Zarimbe bakina rwose. Uyu musore yari arimo, uyu musore afite imyaka 21 akina kuri 11 mu wingi kabisa. Agakubira ko uyu musore bana ngo izama rireba nabi cyane, ahubwo muzatangara zatsinda ibitego birenze ibyaona nanga. Ivumbi rizatumuka ku ikipe yambara ubururu n'umweru, itangire vuga ati isaro ry'Inyanza Rayon Sport. Uyu musore shampiyona yakinnye 2022 kabisa. Uyu nguyu yatsinze ibitego 12. Ubona ko ni rutayizamu kabisa, bakubwira ko ari ibihe byose y'umunyakameruni. Rero manager wa onana kamwita Wakara, uyu nguyu akaba yaragiranye ibiganiro na manager w'uyu mukinnyi, akavuga ati rero muzane mwebwe uyu musore wanyu mu ikipe ya Rayon Sport yambara ubururu n'umweru. Uretse kuba Rayon Sport ari ikipe ifite abafana amamiliyoni n'amamiliyoni, ibihumbi n'ibihumbi, ati no kuri buri match igitego atsinze bamuterekeraho umuba w'amafaranga. Uyu rero Alex murabizi neza cyane, niwe manager wa onana, akaba ari wanamujyanye mu ikipe ya Simba. Akaba uyu Alex icyazwiho kariteye nuguhitiramo umukinnyi ahantu azajya agakina, kandi abona ko bishoboka ko azamugurisha. Ibaze ko onana atarengeje nk'ibihumbi 15 miliyoni 15 aza muri Rayon. Ni umukinnyi waje akabanza agakora test, ariko ibaze ko Simba yahagurukiye mu bihumbi 102 by'idolari. Urumva ko rero uyu Wakara ni umuntu uza amadir. Kuba rero ari muri association y'aba agent, ni association hano mu agent ba mu Rwanda ninde? N'uyu Wakara, ni Emifaya super manager we, n'abandi ba agent nta ubakubwira ko batamwemera, dore ko n'abakinnyi yarafite bamwe na bamwe bagiye bamuvaho, abantu bakavuga ati ibyo yakoreye Tensel. Urumva ko super manager we ntago aba muri uru rugaga. Rero urumva ko ebana kawunga mugiye kurya neza cyane kabisa muri Super Cup tariki 12 i Huye. Mutana mitwe n'ikipe ya APR. Mushobora kuba mufite amajigo, ijigo ryo muri Cameroon, mukagira n'ubundi uyogera we deal nayo yamaze kuba irangiriye ikipe yo muri Uganda UR cya Uganda Revenue Authority. Iyi kipe ikaba yaragoragareyo yica amafaranga menshi agera kuri miliyoni 25. Ojera aravuga ati wapi mwebwe mumuza n'amafaranga make yanjye mbigemo, nzaze mbazaniye release leta gahunda zimeze neza. Ubwo rero Ojera yagiye gushaka release leta, nta uri mu nzove. Uyu mugande rwose akubwira ati twagara kubalumba kubafuda, tumeze neza cyane mu ikipe ya Rayon Sport. Ibaze mufite onana, ibaze mufite uyu kabisa Asogwe, mufite Ojera, Ruvumbu nawe birirayikiriko mugomba kumugumana, ariko mukamusinyisha imyaka 2 ku bihumbi 25 by'idolari, aho kugira ngo ube umwaka umwe. Urumva ko abareba bameze neza, kandi urumva ko Skol muri iki cyumweru twatangiye abahaye miliyoni zisaga 220 zo kugura abakinnyi. Urumva ko n'amafaranga Rayon Sport yahawe. Ibaze ko n'amafaranga ya Skol gusa, ntago hariyongera abaterankunga babo. Umuterankunga Karere ka Nyanza ntihariyongeraho amafaranga ya Canal Plus. Canal usanga bambara ku makabutura cyangwa no ku myenda, abafana bafite amabana, imitaka n'ibindi byapa aho Rayon Sport yakina. Ubona ko
Rayon Sport ngo ifite bije nibura yo gukora recruitment ya miliyoni 600 kabisa ikagura umukinnyi ucyaracyara sabo gusa haravugamo bita Bigirimana Abedi, hakazo bita Nshimirimana Ismail bakunda kwita Pichu. Aba basore nubwo bari kumwe n'ikipe y'intamba mu rugamba yagiye gukina muri Tanzania ikinana na Namibia. Aba basore bavuga ko amakuru ariho cyangwa ari trend news kabisa agenda trending ahangaha ku isoko ry'igura n'igurisha. Wareba ku gaciro kari ku isoko abakinnyi b'abanyamahanga, niba abasore b'abanyarwanda babona izo miliyoni 20 na zingahe. Abasore bo baravuga ngo twebwe dushaka ibihumbi 35, Abedi bibe 35, Pichu bibe 35, ibihumbi inoti ya 70. Ukibaza ati si ikipe ya Rayon Sport nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu ayo mafaranga izayabona, ariko baravuga ati shuwa niyo kugura abakinnyi tuzi, sibyo? Swate dushobora kugura Kwizera Olivier, muramuzi ibikingi ingona hehe, atariko radari nibura bakavuga ko radari zanyarukira kuri Sebwato Nicolas, nibura bakagura Sebwato Nicolas biri like iriko Rayon yagenda ikagura umwaka we muri Mukura. Urumva na release clause irimo ntago ari amafaranga menshi ya Mukura ndetse na Sebwato Nicolas. Ubona ko yaba ari diru imeze neza cyane. Benda andi makuru agenda azamuka nuko uwo bita ntibazonkiza Saidu, cyo kintu kivugira mu mazi negikira. Uwo bita ntibazonkiza Saidu, uyu umusore akaba ari umurundi, akaba ari top scorer wa championnat ya Tanzania, akina mu ikipe ya Simba Sport Club. Amakuru avuga ko hari aba aja cyangwa aba agent bashinzwe gushakira abakinnyi ikipe ya APR bageze kuri uyu musore Saido, uyu top scorer ibitego 17 kugira ngo aze mu ikipe ya APR. Ariko nanone abantu bakavuga ati gahunda ya APR ntago irajya ahagaragara kugira ngo ku banyamahanga havugagamo benshi, havugagamo ba Aibu, havugwamo ba Milton Kalisa n'abandi bagiye batandukanye baturuka mu Bugande. Ruguteza tukareba diru ya APR kuko nayo ni diru kiri kugenda ipendinga. Swate ngo umutoza Ben Musa ngo afite ibiganiro yumvikanye na chairman wa APR ko bazakomezanya, ariko ni ibintu bumvikanye mouth to mouth, kumubwira nta hantu hari inyandiko, kandi buryo umuntu hagaciro ibintu by'inyandiko. Urumva ko rero ari ibintu byinshi tugomba gutegereza mu ikipe ya APR. Andi makuru akavuga ko abakinnyi 12 barimo uyu iri Shihadi Parufe, harimo aba ba Juma Nizeyimana na bandi kabisa, ngo aba basore basohotse mu ikipe ya APR, ariko kapiteni wayo mwenye Kikwembe mwenye ambandi hapa Jabel, uyu musore bana ngo ntago zongera gukinira ngo ikipe yambara umukara n'umweru kabisa, ngo igikona ngo kuko ngo hari ibintu batari kwemeranya ngo bijyanye n'umusaruro. Barabizi APR ntago ikunda umuntu yijyana muri media uvuga, barabizi nkundura Jabel na Adi. Urumva ko byari ibintu byinshi cyane byagendaga bizamuka kuri uyu musore. Amahirwe rero nka 81% azamuka nuko Jabel ashobora kuba ari out of APR. Ariko ikindi wamenya nuko umusore bita Safe Kamba na Roho nushaka umwite Nairobi, uyu musore ngo agomba kuza hagati mu ikipe ya Rayon. Ariko mbega kuntu byaba ari byiza. Kamba na Roho nubwo azi umupira ariko bavuga ko adashobotse. Ukureba se retired bimeze bite, yamushobora yamuhikinga, ibyo bigenda bivugwa mu ikipe ya Rayon ngo umuntu badashaka kumva n'izina rye n'isura ye, umwana wo guturuka handi Majengo ngo muhagire, ngo yabeshya Bareyo ku buryo ngo byahise byo koganga amezi 6 ngo umwaka ngo agende ngo asaziriyo muri za polisi muri Qatar. Ariko andi makuru akazamuka avuga ko muri transfer ngo Jihad Bizimana nyuma yuko ku mugane w'Buraya akuye y'umugore Biensir, ariko kijyanye no gutera baro kwa kuri tuvuga ngo mu kibuga ngo ni ibintu bitamugendekeye neza, ngo ashobora kuba agiye kugaruka mu ikipe y'amasaziro. Abandi bakavuga ngo yahisemo ikipe ya APR. Ese umukinnyi wakinye ku rwego rw'Iburayi agakina ku rwego rwa championnat y'Ababiligi, agakina muri Denze n'andi makipe agiye atandukanye, agakina na Neymar akamuvuna, twagiye tumubona mukoresha amakosa menshi
agiye atandukanye. Jihad Bizimana ese aragaruka mu ikipe yambara umukara n'umweru nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu? Komeza udukurikire ku Kamena Mutwe TV, like, share, comment. Urukundo rwanyu ni rwo rutumotiva, umwihariko wacu twebwe turi ku mazi. Aha ni Goma, aho ubona ni Goma, iri antenne iri Goma, hariya ni kuri migration, hariya ni kuri migration, aha ngaho ubona ni mu kiyaga cya Kivu indani. Yes, thank you.